Zandani muri APR FC tugiye kugarukira kuri dosiye y'umusore Mamadou ndetse no mu utoza Darikonovic twarakomeje iyo operation turacyayikurikirana kabisa ubona ko nyuma yuko Mamadou kabisa no kubanza mu kibuga kabisa bitagiye bibasha no gukunda kabisa tugiye kubabwira ese byagenze bite kabisa mbabwiye nicyo umutoza Darikonovic atekeza ku musore Tuyisenga Arsene kabisa ndetse n'umusore Mbawoma nakira icyo uko bizagendera kira umusore Mamadou uko operation ihagaze ndabwira ese APR FC uyu mwaka yasha amafaranga ngahe ku isoko ry'igura n'igurisha kabisa muri bari abanyamahanga yabashije kuba yazana kabisa ngiye kubabwira uko byifashe mbabwire ese umusore Godwin Odibo ndetse n'umusore Chidiebe Noboto kabisa ese baje gute baje mu buhe buryo ese nuko iki baje kwaka baye flop kabisa ibintu birakomeye cyane ibyo byose dufate akanya amasegonda 10 dukande subscribe kabisa ubundi twigarukire turebera hamwe ese bimeze bite nizere ko abafana wese agiye ukanda subscribe ubundi tubinyuremo neza cyane. Iyi operation turacyayigarukaho kabisa turacyayigarukaho n'ubu turayigarukaho n'ejo tuzayigarukaho umutoza Darikonovic yavuze ko agiye kugerageza umusore Tuyisenga Arsene ngo nitwara neza ngo agiye gufata nimero 9 kabisa kandi koko Tuyisenga Arsene ari kwitwara neza nyuma yuko yatsinze n'igitego hari kuri Kiyovu Sport kabisa yatsinze igitego atanga na pass kabisa n'ejo ku munsi w'ejo yatsinze igitego amaze kugira ibitego bibiri mu mikino ibiri kabisa na pass imwe urumva ko ari uruhare mu bitego bitatu biragoye ko umusore Mamadou iki kibuga kigarukamo kubera ko afite imibare myiza mu mikino ibiri ibitego hari ibitego bitatu urumva ko Darikonovic yari yavuze ko kabisa agiye kugerageza Tuyisenga Arsene ngarebe ko yabona nimero 9 umutsinda ibitego yashoboka ko Darikonovic afite plan yuko ngo umusore Victor Mbawoma nakira kabisa hagati na Mamadou azarebamo uzaba umusimbura kabiri ariko ngo kugira ngo umusore Mamadou kibanzemo ngo bigiye kuba byabasha kugorana mwabonye ko umusore Mamadou yicaye 90 yose kashira kabisa Mamadou yatangiye kwicara imikino iminota 90 yose akicara nago byoroshye cyane kabisa ndajya babwire ngo uyu mutoza kabisa nago yishimira uburyo Mamadou ngakina kabisa ngakina ava kuri nimero 9 ngajya gushaka imipira hirya no hino ngariko gose nago abyishimira cyane ngarabimuza cyane ngo na bikosore kabisa bigatuma n'ibitego kabisa Mamadou adakunze kubona n'ibitego kabisa ani kimwe mu bituma ana confiance cyangwa se inspiration imanuka ikajya ku rwego rwo hasi kabisa ngira ngo nimwe mu bintu kabisa bikomeje kugorana icyo nabwira nuko mutoza APR FC afite plan yo gukoresha umusore noza uyu musore Tuyisenga Arsene ngakareba uko byifashe ngakaba yabona umukinyi ushitse kabisa mu kibuga kabisa kwa yabushakira ibitego kabisa icyo nabije nababwiye ko ikintu ugomba kumenya nuko APR FC uyu mwaka yashoye miliyari 1 na miliyoni 600 igura abakinyi b'abanyamahanga ni iyo makuru unabashije kuba namenya kabisa zandani zanjye kabisa miliyari 1 na miliyoni 600 z'amanyarwanda. Ikintu wamenya nuko kuri aba bakinyi Godwin Odibo ndetse na Chidiebe Noboto kabisa babaye follow-up kabisa bana abakinyi APR FC ubundi imbere na mbere ifite abakinyi batatu yaguze ubundi iyi season abakina ngiye mbona ku giti cyanjye APR FC ifite byibuze ukabona ko byibuze bagerageza gukina ukabona ko byibuze APR FC hari ikintu wenda yaraguzemo kabisa umusore wa mbere ari Uniswane kabisa we mu defenseur ukomeye cyane rubwejo byari bitari byakunze neza cyane ariko umusore ari Uniswane no umusore ukomeye cyane umukinnyi kandi mbona no umusore Lamine Ba kabisa nawe ubona ko ari umusore nawe ugerageza ugutanga imipira myiza cyane hagati mu kibuga undi musore nuko afite ibibazo by'imvune kabisa no umusore afite ibibazo by'uburwayi kabisa ni umusore Yusuf Dauda kabisa uyu musore kabisa ukomeje kugwara kabisa abandi basore kabisa ngiye mbona bari hagati no hagati nk'umusore Mamadou mbona nta kintu gihambaye akora cyane kirenze kuko nyine mu mibare igaragaza ko nubundi Tuyisenga Arsene amaze gutsinda ibitego bibiri mu mikino ibiri ndetse na assist Mamadou mu mukino wanje mo nayitega arabona na kimwe uretse itego bya penalty ndajya mbabwire ngo APR FC
abakinnyi b'abanyamahanga kabisa APR FC uburyo baguzwe ndashaka kuzababwira mu comment mumbwire idosiye nayo ndayifite uburyo baguzwe amafaranga uburyo yariwe kabisa muri APR FC